Салому алейкум, бародаро, хоҳаро. Гап дар нашоти Стар мерава, бародарои азиз. Камтар маълумот медодам барои шуморо. Бародаро, Стар компанияи офис дора. Офисош ҳастай Узбекистонда ҳастай, Россияда чанд шаҳри Россияда ҳастай. Питерда главни офис дора. Ҳамхеле офисош дора, баъд випҳо дора. Хай намебинем випи як кор намекуна. Бояд ай випи ду харидана сар кунӣ. Випи ду $400 места, ҳар рӯз 8 задания метия. Короче, в общем, як рӯзда $10 56 сент кор мекунем. Где-то 105 сом меша, 110 сом меша ҳамхеле. И срокш 1 солай. 1 сола ҳамхеле ҳар рӯз 110 соми кор мекунем. Бародаро, и одамои гуфтестанд ки код приглашените. Хай ман код приглашениро метимтон. Но ту шумо метонен бе ҳичи то $20 синимат кардан. Ҳамин 3 рӯз 3 заданияша буд мекунен, $3 метатон, $10 шава синимат мекунен. Не ки бародаро аккаунтона маҳкам мекунан, замарозид мекунан, баъд ӯ аккаунт дига ягон ҷода кор наметия. Аккаунт ӯ дига ӯ номер қатъи чи ӯй карда намешава. Эстарк шуда намешава. Баъд Binance ё AKX. Баъд да я AKX да я программа кор мекунад, я сайта. Шумо наметонед 10 сайт кушода ба ҳамои ба я Binance сума синимат кунед. Я сайт ба ҳамо Binance чиша мезанен, силкаша тамом, дига ягон таи дига сайта кор наметия. Бо шумо бояд 10 аккаунт кушоен, бо $10 кор кунен, $10 кор кунен. Агар ҳамаеро синимат кардани бошед, бояд 10 таи дига 10 намуд разни чи Binance дошта бошед. Барои ҳамин бародаро ман силкаи чира сайта да комментария ё или да описания видео мемонам. Агар через силка даромда натонистен, чи да нависен телеграми мада. Касое ки вип хариданien, ҳамаша якта ба якта мефаҳмонам. Ай 0 то 100 гуфти гапо. Чихели агар Binance надошта бошен, чихели кошелёк мекушоӣ, чихели программада сум мепартоӣ, туда-суда чанд кор мекунӣ. Ҳамаша якта мефаҳмонам бародаро. 100% ростай. Хайна бар одамое ки кор карданien, то $10-20 кор кунен, силкара мемонам. И ай даромади шумо мада ягон чӣ фоида намеёра. Ҳамин касоне ки вип харидане, ҳамон вип харанд, мада бонус мета. А так просто так шумо бидроен $10 синимат кунем, мада ҳечи бонус намета. Мада зарар мебиёра наоборот. Хай ман бо силкара мемонам. Касое ки вип хариданien нависен, бидроен $10 $20 синимат кунен. Яке ки ногуфта намонад, ҳамин течени як ҳафтада успед карден синимат мекунен. Успед накарден аккаунтотон ҳамаша замарозид мекунан, агар вип харидагӣ набошед. Хай ина мо бо группа дорем да Telegram. Ина иҷа одамое ки вип харидагиянд 47 каса. Ина одамо сум синимат кунад $314. мо иҷаяташ $101 синимат кардагай. иҷаяташ балансаш $300. Инам хеле ай бародаро. Касоне ки кор карданен, ина марам синимат карда будам. $10 синимат ба мондагиам, озӣ $10 синимат кардагиам. Хеле ҳар рӯз ман $10 ровна синимат кардан мегирам. Хай дар паноҳи худо бошен. Силкара дар комментария мемонам. Касоне ки савол доранд дар Telegram нависен, ҳамаша мефаҳмонам 100% бефребай. И ҳоли долга кор мекунанд, и ранги юнит дакадемо нестай 100% нависен дар Telegram мефаҳмонам ҳамаша бародаро.